E whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei fo I tae au, ma lo le soifua manuialo mai o talo le asatofi. I tala tomua, wa toe te ena I leo fototongi, ma olona winga o leo le avala au lo le sui tu to atasi e tu I le vao leo, male malo. Wa umale palota ma o leo saule email e whaai loa I leo le whaai unga le palota o lo te le fitus fulma le 5% o leo. I leo fofo o totongi na au mai le malo, tu salea, ma le silia ma le valu wafe leo. O le toe te ai leo fole nei wa silia ma le tausanga o fifalo wa I APR ma le malo. O le avala au wai loa le sui tu to atasi e tu I le vae so alau pule le mataa upu. Repoti o le taimi e whaafo I ai le totongi na mai o totongi malo ia mai ai po le back pay. Lea e le o fia I ai le to ateli. O le aso atai au le ufa amauni a mai le presidente o le asosi o leo. Chris Kahe o le whailoa I ai le asosi ma leo. Ai mai le minista o leo I le tau nei Mark Mitchell. O se ofo le lei lea wa te ena ma le whaatusa tusanga to I titi kuata piliona. E sili atu ai na ilo le ofo na au mai I le tausanga ta aluai. Fase lau fase fu malefitu tangata whai ngā luenga vaea leo lo va ai le o rangata mariki e o lona winga o le a whaititi ai le iwa pasene le au whai ngā luenga. O le matanga luenga le nei ale malo lo ngafa ma le manuia lau tele o whanau. Mai ono se lau tolo sifulu lua ava no whai ngā luenga o lo va ai e whaamuta. E au fia I malefitu se fulu e le ino fo ia e nisi po o lo o hava noa. Ai se lau valu sifulu ma le 5 ava noa fo e whaatu lai mai. I leo te lenga o suinga mo le matanga luenga I tu sama le a feiva se lau tangata ngā lulue ea a fiai. A le o suinga wa tangla noa ina o le whaamuta o tu langa o lo o iai. E le I whai ngofia e lau whai ngā luenga e tu sama reportia le tio ani sila e peona moli mawai nisi le uma o le fono ana nafi. Ta ua mai e fo I le whaate ia o le to atele o tangata whai ngā luenga. E o mai ana nafi wa tolu wafe, fast fulu ma le lua, tangata ngā lulue I lalo whaamalumalunga le malo ua whaatala noa le vaea. I le mata upu lava le nei e tasi, wa saule au whai o no whai ngā luenga vae al matanga luenga wa o ngai 5 se lau wono sifuma le 5. Ma o le matanga luenga o pito I mau walunga I lava la lea ua iai. O le 5 se lau wono sifulu 5 ava no whai ngā luenga o whai lo mai e tu sama reporti. O lo o iai I totonu ma le 2 se lau 2 sifuma le 5, o lo o ava noa I le taimi nei. O nisi o lo I totonu ava no whai ngā luenga o lo ma fau e vaea. O I lātou nei o lo o lango ma fau tua ia o ngai ngana. O I lātou e whesoa soane si itia le mau walunga o tau mawhai ngā whanau. A to ai ma le whaatau tai o a onga. O se tasi o vai ngai totono o matanga luenga wa onga o le Curriculum Center le o lo sawele puna o mo whai a onga ma le tuu whaatasinga o ta iala o a onga. Wa va ai a vai le lua se lau ma le lua. A isa fina ngalo le ministra wa onga Erica Stanford o tupe whaasao mai vai nei ale matanga luenga wa onga o le atoe inivesi I le frontline. Ua oile taimi o tatau na whai ese whaai ungai matua I whaasa ai tangata a isi. Fina ngalo leo se tasi o councillor Rotorua I le mai au so whaai ai o tu risi au se tali e to o se fulu I le vai aso whaato a umatu. O ai singa nei ua avea malu I tau whaa wau mo Rotorua. Ma o se mata upo na toi la ngai to tono le whanotanga. Ala lato komiti o ati na e ana nafi. E se mai to risi au se tali ana whaatau wa nau I tangata a isi le vai aso talu wai tupe mau o ai se tūlanga tau whaamatau. Watoi au mai ai fo I lunga ma le pule o le whale ainga le McDonald's le ana fasi le tangata aisi le tausanga tā aluai. O lo tala no ina pia le pule ngā nu o le mauti no o le saunga le mua tangata I Rotorua ai maise o suinga I mo o miai le o I le tū la fono a wale aloa I aina. Ma tala whaai u? Whaatono ina nei tangata o lo no nofo I le City Garden Apartments I Albert Street I Aukilani wata tau o no ese ma ele o te le se taimi watu ina tu I ai e tāpena I se ai. O lea watu ina atu le pule ngā nu o Aukilani le dangerous building notice mo lea whale tele. Ona o le papolenga I le lamatia ngō fia I se mue ono tūlai mai. O lea sofa reina le vaiaso tālu waina longo I nai tangata o lo no nofo I apartments nei, ma o lea songa fua o le vaiaso asau e te tauono ese umai. Mai le ofisa o le tinei mu tau ala mai se tusi, o lea whale ele iai lava se Warren Fitness tālu mai le luafis fulfitu, ma ele o I lope o whaafefeo na malu tangata I taimi, e ono tūlai mai e se mu. Se fulu ono fo ngā whalo le whale tele le nei, ma ele fau le nei mata upo lea fo ina langa I le tausanga e lua fes fulu male valu. O tala nala Radio Samoa, manuele nei tae au.